uvaženi profesore Damjaniću, profesorka Danilović, dame i gospodo, veliki mi je čast da danas bude vaš domaćin. Značajni ljudi i njihova dostignuća. U tom pogledu Leskovac je itekako značajan i bogat. Veoma smo ponosni na uspehe svih naših sugrađana, naših ambasadora, koji pozivam nas u Leskovcu prenose širom sveta. Gde god da su, oni Leskovac nose u srcu i njegovu dušu pokazuju na najbolji mogući način. Posebno smo ponosni na naše naučnike, ljude koji svojim radom pomeraju granice, stvaraju velika dela i doprinose čitavoj zajednici. Profesor Damjanić, jedan od najuspešnijih mikrobiologa i virusologa u Americi, profesor je na Univerzitetu u Teksasu i Severnoj Dakoti. Kroz svoj rad stalno se trudi da poveže i uspostavi jednu dobru saradnju između akademske zajednice u Americi i Srbiji. U sve to konstantno radi na tome da ne zanemari svoj rodni grad. Zato je od njega i potekla inicijativa da se uspostavi saradnja sa Tehnološkim fakultetom u Leskovcu. Siguran sam da će nakon današnjeg sastanka ta saradnja dobiti konkretni oblik, da će se otvoriti brojne mogućnosti za naše studente da svoje znanje unapredu u Americi, ali obrnuto, da mladi naučnici iz Amerike biti u prilici da u Leskovcu steknu nova znanja i upoznaju se sa svime što naš grad čini, radi i nudi. Imati ovakvog uglednog stručnjaka u Americi je velika stvar za Leskovac. Koristimo priliku da kažem da će profesor dr. Marko Damjanić zbog svog izuzetnog naučnog rada i promovisanja Leskovca i izvan granice naše zemlje biti moj kandidat za oktobrsku nagradu grada Leskovca. Nadam se da će vaš život i delo biti inspiracija budućim generacijama koje će na isti način kao što vi to radite predstaviti i voliti naš grad. Zahvaljujem profesorki Danilović sa Tehnološkog fakulteta, s obzirom da je dekan fakulteta opravdano odsutan, što je danas sa nama u ime Tehnološkog fakulteta. I siguran sam da će i profesorka Danilović, koji predstavlja mladu generaciju i edukuje mladu generaciju na najbolji mogući način, upravo ovakva ideja omogućiti spajanje našeg Tehnološkog fakulteta iz našeg grada, kao i studente iz Sjedinjenih Američkih Država. Zato i profesorki Danilović i profesoru Damjaniću veliko hvala što ste izdvojili vreme za nas, što s ponosom ističete uvek svoje korene, što nas činite ponosnim, promišljate nauku na najbolji mogući način i što siguran sam da budućim pokoljenjima predstavite pravi primer znanja, ponašanja, umeća i ljubav prema svojoj državi, prema svom gradu. Zamolio bih profesora Damjanića da vam se obrati. Izvolite. Hvala na ovakvim rečima, gradonačelniče. Drago mi je da sam ovde u Leskovcu da vidim svoje roditelje i da vidim svoj kraj, a i da pokušamo da napravimo neku konekciju sa šta radim i šta volim da radim u Americi, sa mojim studentima, sa mojim kolegama. Ja znam da imamo veliki potencijal u Srbiji, kako prirodni i tako i društveni, što se tiče nauka i što se tiče razvijanja. Ali da može da se napravi, ja sam biolog, mikrobiolog, simbioza između toga što ja radim u Americi, što radim ovde, i da pomognem, kao da ujedinim tu moju funkciju i tu taj moj jedan i da pomognem i svojim studentima i studentima ovde. Ja ću da predložim 3 tačke. Prva je da se, kao što je gradonačelnik rekao, studenti nekako druže i razmenjuju utiske, razmenjuju tehnologiju, razmenjuju način kako funkcioniše, ajde recimo, agrikultura, ali ja verujem da možemo da posle toga proširimo na druge delove ili druge oblasti naučne, ne mora samo agrikultura,
znam i da tehnološki univerzitet ovde radi, imaju drugi programe koji imaju potencijala da radi sa američkim programima. I da se započne od jednog programa i da se onda širi ta konekcija i da vidimo šta još možda se uradi po pitanju studenta. A onda ta jedna tačka bi bila tehnologija uopšte ovde, kako se i šta se radi, kako može da se poveća efikasnost sistema u agrokulturi i sačuva priroda. Ja znam da su naše tehnologije u Americi malo drugačija, želim da se upoznam šta se ovde radi i onda šta može da se poboljša, kako ta efikasnost da se poboljša i onda mogu i studenti da se uključuju u to, da studenti u stvari nauče o tehnologiji dok rade, na primjer, testiranja zemlje ili testiranja zdravlja zemlje u ovoj regiji. A treći bi bilo onda, na primjer, kako da se poboljša i da se dovedu članovi ili u industriji agrokulture, na primjer, poljoprivrednici, i da oni budu deo tog sistema. Znači imamo studenti, imamo tehnologiju, i onda imamo, to su koji koriste tehnologiju, to su poljoprivrednici, i taj sistem onda da bude efikasniji. I onda svi bi bili beneficiaries, svi bi dobili nešto benefit od tog sistema. Tako da, ja mislim da je to nešto što nikome neće da smeta i da samo može da poboljša znači i američku stranu i ovu srpsku stranu ovde. Tako da, eto, to je neka moja ideja koja je, imao sam ideju da dođem malo ovde ranije, ali zbog mojih obaveza na univerzitetu ja nisam mogao. Tako da, evo, sad sam tu i onda možemo da isplaniramo nešto za sledeću proleće i na sledeće leto da već počnemo da radimo sa studentima. Hvala, profesor. Razvolit ću profesorku sa Tehnološkog fakulteta da se ona izvolite. Hvala, gradonačelniče. Meni je veoma drago što je gradonačelnik i kabinet grada uspostavio ovu saradnju. Mi na Tehnološkom fakultetu smo uvek raspoloženi da uspostavljamo saradnju sa ljudima iz inostranstva, naročito ako su to ljudi koji su ovde, da kažemo, odrasli, koji potiču iz ovog kraja. Ne sumnjam da ćemo imati odličnu saradnju sa profesorom Davinićem, kako u toj razmeni studenta između Leskovca i Amerike, tako i u razmeni nastavnog osoblja, možda i prijavljivanju nekih istraživačkih projekata i sl. Tako da želim ovom prilikom da se zahvalim i profesoru Daviniću i gradonačelniku i kabinetu na ovoj mogućnosti koju ima. Hvala. Hvala, profesor. Imate pitanja? Volite. Kako, recimo, kada govorite o poljoprivredi, kako da uvidite onako malo da nam objasnite što se radi? S obzirom na naš način proizvodnje, na američki način proizvodnje? Ja bih volao da mogu da vam odgovorim bolje, ali ja moram prvo da se upoznam. Ja znam nešto što vidim kroz medije, ali nisam siguran kako je duboka ta saradnja. Znam da u Americi se dosta radi na efikasnosti. Znači, a efikasnost pomaže svima u sistemu. Evo, na primjer, ako bacimo đubrivo košta novac. Ako bacimo manje đubriva, znači prvo što imamo manje, znači poljoprivrednici će da uštede, a onda dolazi do toga da ako bacite više i to se upotrebi, onda to ide uništava prirodu, privodi životnu sredinu. Tako da, a treći ponekad kad se stavi previše i usevi su manji. Tako da, kad je sistem efikasniji, onda sve strane će da budu bolje i znači, uglavnom će da poljoprivreda, uporedimo poljoprivredu kao industriju, da profitira više od toga. I ljudi, i zdravstvo, isto zdravstveni sistem ima da se olakša jer će imati manje zdravstvenih problema. Tako mi smo deo cele te environment, je priroda i šta god radimo, to se pre ili kasnije vraća nama. Tako da to je odgovor. Ja bih trebao da vidim šta se ovde radi, kako možemo da to, na primjer, napravimo efikasnije. Da li je to testiranje zemlje, da li je to, možemo da napravimo programe, na primjer, kako za sve uslove koje imaju, koliko tačno treba se baci đubriva kada, koji tip zemlje. Pošto u Americi to baš do detalja razvijeno.
I uglavnom je, znam ovde da obično država plaća, na primjer, testiranje zemlje i analizu i sve to. U Americi to nije tako, to je obično poljoprivrednici plaćaju takve, tako da ponekad i kroz subvenciju ti troškovi su pokriveni, ali efikasnost sistema na zapadu je uvijek prioritet. Tako da i nova tehnologija što dolazi, poenta je efikasnost sistema. Ja znam da ste vi dugo u Americi. Možete li samo da nam kažete otkad ste tamo i da li ste otišli posle završenih studija ovde? Ne, ja sam od 98. u Americi, završio sam srednju školu. Ja sam bio 3 godine u medicinskoj školi u Šapcu i onda sam posle godinu dana otišao posle 98. to je ta zadnja godina srednje škole, sam bio u Luizijani. I tu sam završio, dobio sam diplomu u srednje škole i onda sam završio 4 godine, to je kao bachelor's, kako se kaže, fakultet za mikrobiologiju i biologiju u Luizijani. Onda sam dobio magisterijum to je mikrobiologija i genetika, ali to je univerzitet u Teksasu. I onda sam dobio još jedan magisterijum iz financija i doktorat iz zemljanih nauka, ali moja je specijalnost mikrobi i maltene život u zemlji. Hvala. Izrađen vaša Boža kolegu novinara Davinića, s obzirom da je otac vašem naučniku, da vas ovo prati, pre svega zato što je zaista jedna vrsta novinara i čovek koji godinama predstavlja Jablanički okrug, a drugo što je postigao najviše u životu što može se postigne, a to je da sin prevaziđe oca, tako da mislim da je velika čast da čujete i vaše kolege. Izvolite, dr. Davinić. Ja se izvinjavam što ovako, to je splet okolnosti zdravstvenih razloga sa kako, ali odmah da vam kažem da smo mi Marka od samog starta podržavali kad je izrazio želju, tada te škole nije bilo samo u Beogradu i Šapcu i Novom Sadu, i on je, pošto je Šabac tako neka sredina slična Leskovcu, upisao Šabac, a onda kada je izrazio želju, pošto mu je veći brat bio u inostranstvu u Americi, odnosno u Kanadi, on otišao za Ameriku i onda krenuo tim stazama, a mi smo samo tu bili da ga podržimo u svemu. Uvijek smo mu to govorili, ako ti smatraš da je to za tebe dobro, onda imaš našu podršku. Hvala. Vi ste konektovani u Bismarck State College-u, to je jedan univer, a vi ste i već, to je jedna